Vauthla ni somparuk Melbourne enpui buta kania Australia Mizo News Channel clear to te chibai ule tual chung chanchin Melbourne Mizo Association chuan March ni sompali pathian ni khan Myanmar ram boina wanga tuarte tan trong China nein mani theitok theu CDM tan an thok home Nizan Khan MMA executive meeting nein thupoi mo tam tak an rel ba ka chapchar kut mandan tur rel ani Victoria Premier Daniel Andrews chu anathok tur stepa atluswala anagu le zang ru te aso ani intensive care lutin in enkawl nan athlatel adu don awangin cholkar ruk chung chol ala ani rampon chanchin European ramte chuan anin do long chuan berberte China norlet nan South China Sea lama an thon phei veta kumsom ruk pasari mi Xi Jinping Chinese Communist Party shwai tu chuan tholeni khan Beijing ga annual parliament session an neina telpuin kanram himna hi ader thongin ang hing na sahle a hun kher tak le har sat na sang sang ma chon turin in peiro ati Nimin March ni sompanga khan China khopui berle aram marlam chu triaw vutin atuama thlona po cancel vekani Myanmar chanchin big Chin National Army camp chu sipaiten lu khungin mizon an nei thu gandong tahana kongzo tu ten veng chak filda bike anda khom sompali lai police ten an man saka intiam kamna ne nu le paten an vala chuak le ane US India le Singapore te chuan an rammi le sate Myanmar atangin an ko hota Myanmar mi pui thlan sarkar ding lai chuan thu chwa semin sipaiten an rigrap le ti du da ba ka an ka cheu chuan mani sahibnan in lo bei le thei ani ti an puang ta cholnia yangun boina khan ralram angmain sipai le mi pui in beina athlenga line taya industry zone China company sang sang omna hi Myanmar mun dang aina boizwal na ania kang mei chwa chan hi anin pu ton veka sipain mi puin sipain pu boka thren khatin China na thok tu lo thlani la to lo ten insurance an du wanga hal ni te in an soi boka amuna om mizo pa ero chuan sipai hala ni thu soi headline ta ya venga hian atlem bera mi som ni pani an thi to thu hriat ani a hiam le man an tam hle bok Suipita venga thung chuan sipain school a buan khwara mi puin an huala wangin mi pakhat an kap hluma mi som aya tlem lawanin hliam heng veng pahnia hian martial law puan ania march ni som panga tho tran tu khan veng dang pali south dagon north dagon seikan le north okala te chu martial law puan ani le ta yangun veng dang danga hemini hian atlem bera mi som parugan thi chanchin kan hrian hunun bera chuan yangun khopui chunga hian nikhat lek chungin atlem bera mi som ruk pariat an thi tu thu hriat ani mani loka Myanmar sipai thlona ka thla kha engpol ka nge ti hriat ani lok lova ma se KIA kachin sipai te chuan an ka nge ani thu an soi Myanmar sipai inluling lutuk do turin tlang mi sipai pol paruk chuan anin peito thuan puang heng KNU KIA RCSS TNIA ZRA le kayinin tel tol te hi minwai khatle achan ve chuang an nia hriat ani Dr. Sasa dilna angin US sipai tang to le tang mek Myanmar mi sing ni te chu raldo turin anin peito thu le Thailand aral thuam le liberation thren khat athlen to thu hriat ani bok
Myanmar sipai din USDP party mi le sa de kumsom pariat atanga kumsom thumpanga inkar le sipai pension to fa te chu sipai atrantir tur an ni thu MRTV chuan apuang Police CDM then khat sipai nan man Police mi paruk Mizoram lama tlan tumte chu than tlang konga sipain March ni riat khan an mana halkha an thon let tahan bullok khai kama po police pani an mana halkha a thon let an ne UN Human Rights Council an ho tu Dr Thomas H Andrews chuan Myanmar mi puite torna hi tongkam maya tor puya tok lo che chu a hun to tak zetani ati US le NATO pol de chu Myanmar chungchanga anin rolti Japan media lian ber NHK chuan apuang hei US in Iraq abe dona ati angchi ani ati March ni som pani sang ni som ni pakhat zirtop ni khan USA Australia Japan le India shwaitu luten Myanmar thungai twin online a an thu hawa heng khovel ram lian palite lungruala malak na hi the quad tia ko ni in an meeting thu chuak chuan July ni li sang ni som ni pakhat ma nge in Myanmar rama democracy tungding le tura theitop chwa ho turin thu thukna an siam fel ta rup mai March ni som pathum sang ni som ni pakhat inrin ni khan Rangoon airport a USA thlona atum lol mai boka USA chuan anram palai ambassador le anram mile sate arun shwai ho ane Myanmar ram chunga media sang panga mizima DVB 7 days Myanmar now le new age te chu an khar sak thu sipai sarkar thar chuan apuang heng an man te hian technology chi sang manga thu the dar to lo turin an tibok an office te hongin an swa sama computer le lekha poimu an lak sak bokani sipai sarkar chuan thu chwa semin dan tharazama chungte chu pakhatna CRPH thlop te kumsari thlenglung in tan the ani pani na CDM phusak chuan kumruk tan the ani pathumna CDM tel turan ro luitu te chu kumni tang turati anni protest right tu te kumnga tan the ani protest tura pungkhom te kumthum tan the ani protest shrim kumni tan the ani sarkar thatlona lamhoya thu post reng kumni lungin tan the ani social punishment hoi hot tu kumthum tan the ani social punishment thlop tu kumni politics thu la post te chu kumthum lungin tan the ani sipai sarkar defense minister general miatun ud nena thokho tura thutlung ziak to ben manase chu rampona om Chinese trend khat chuan US dollar nuai tam tak pe kan tuma US chuan ati top sak ani Australia Mizo News NPI Buta